Yes, reka nongere mfata aka kanya nsuhuze ikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Basabe nyaboneka mukande kuri subscribe cyangwa sabone, mukande like, mutanga n'ibitekerezo, mushyire udutima muri comment ndetse n'amazina yanyu muyandike naho muherereye nge mbasuhuza. Ariko kandi ndanifuza ko mwajya munasharinga aya makuru mukayasangiza abandi kugira ngo dukomeze kugenda twaguka mu buryo bukomeye cyane. Reka rero munyemerere tubane muri aka kanya gato rwose turebera hamwe uko byifashe ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ibitero karahutaka bikomeje kuraza Rwantambi abiminembwe. M23 yongeye kubyamaganira kure, itanga impuruza ku mperuka iri kuba mu minembwe. Turaje tubikomozeho, turanyarukira Ikarehe. Ntabwo byari biherutse, ariko ahangaha Ikarehe haravugwa amakuru mabi cyane y'ibitero bya Wazalendo byahitanye abasivile 11, amatungo arasahurwa. Ndaje mbyinjiremo mbibabwire hanyuma, ariko kandi turakomoza ku makuru guturuka muri teritwari ya Warikare. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, byihutirwa cyane. Biravugwa ko M23 yagerageje kugaba igitero ku ngabo za leta na Wazalendo muri teritwari ya Warikare, ni hafi ya Mungazi, ngo coalition rero yaje guhagarara bwuma ibasha gusubiza inyuma icyo gitero. Turabikomozaho, munyemerere turebera hamwe ibikuye muri raporo karahutaka igaragaza uburyo M23 yakoze amarorerwa. Ariko kandi iyi raporo nkuko bigaragara M23 nayo ihise isohora itangazo ryamaganira kure, yashinjwe ibyaha byinshi ariko nayo ubwayo nta na kimwe iciye ku ruhande ibyamaganira kure. Reka duhere no kuri iyi raporo kwanza. Reka duhere kuri iyi raporo turebe ibikubiyemo, mumbwire ese M23 ishinjwe ibyaha yabikora. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari wasohorewe raporo ikomeye cyane yuzuyemo ibirego by'uyu muryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira umupaka RSF. Iyi raporo rero y'uyu muryango washinjaga uyu mutwe gufunga no kwica urubozo abanyamakuru. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lawrence Kanyuka mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yahoze Twitter kuri wa kabiri yagaragaje ko iriya raporo ya RSF igamije gusiga icyasha AFC M23, anenga uburyo uriya muryango uvuga ko wakoresheje mu gukusanya aya makuru. Lawrence Kanyuka yanenze RSF kuba yarakoze raporo yawo igendeye ku nkuru zitari zo zatangajwe ku mbuga nkoranyambaga, aho kuba ibimenyetso bifatika by'ibyabereye ku butaka. Iyi raporo ya RSF ishinja AFC M23 gufunga mu buryo butemewe abanyamakuru babiri ndetse n'abasivile. Ikavuga ko abo bantu bafungiwe ahantu habi cyane hatagira umwuka uhagije n'ibyo kurya. Ivuga ko bafungiwe muri za kontineri ziri mu nyubako ikoreramo ibiro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru iherereye mu gace ka Himbi mu mujyi wa Goma, mbere kubakorera iyicarubozo ndetse no kubakubita. Aha Himbi niho haherutse kugabwa igitero cyahitanye uriya mu Faransa kazi wakoreraga UNICEF Karine Wise, ubwo hari hagamijwe kwica Joseph Kabila n'abandi bayobozi ba AFC M23. Iyi raporo ivuga ko abafunzwe bafungiye muri za kontineri ziri mu nyubako ikoreramo ibiro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru iherereye mu gace ka Himbi mu mujyi wa Goma. Uriya muryango kandi ukavuga ko hari nabo bivugwa ko bapfiriye muri ubwo buroko. Uvuga kandi ko ibyabaye bigize uburyo bwo guhutaza no gucecekesha abanyamakuru cyane cyane mu mujyi wa Goma, ugenzurwa na AFC M23 kuva muri Mutarama uyu mwaka wa 2025. Hanyuma uyu mutwe ku ruhande rwawo wateye utwatsi ibyo birego, urashimangira ko abanyamakuru bakorera mu duce ugenzura bakora akazi kawo mu bwisanzure. Uyu mutwe wagize uti mu bice byose twabohoye abanyamakuru bakora akazi kabo nta kubangamirwa cyangwa iterabwoba. Wunzemo ko abanyamakuru b'imbere mu gihugu nabo mu mahanga basura kenshi ibyo bice kandi bagakora akazi kabo nta nkomyi. Ni AFC M23 uyu mutwe rero wagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bukorera abanyamakuru ihohoterwa ririmo kubica, kubafunga mu buryo butemewe ndetse no kubacecekesha. Yunzemo ko inzego zigenzura itangazamakuru Kinshasa zashyizeho amategeko akomeye abuza itangazamakuru gutangaza amakuru ku ntambara iri kuba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza no kubigarukaho turebera hamwe mu buryo bwagutse ibikubiye muri iyi nkuru, tuze kubisesengura turebera hamwe ikihishe inyuma y'ibyatangajwe. Ariko kandi birumvikana ko mu by'ukuri M23 niba ishinjwe ibi
bikaba bitarakozwe. Ubwo haraza kugaragazwa gihamya, wenda turaza kubimenya. Uyu muryango murumva ko wanenzwe cyane n'abayobozi ba M23, ariko se turarebera hamwe mu makuru yacu ari imbere. Bajya gutangaza ibikubiye muri iyi raporo bashingiye kuki? Gihamya bagiye bazikura he? Ubuhamya bagiye babukusanya mu bahe baturage, cyangwa se ni iyihe gihamya? Abishwe ni bangahe? Ni bande? Bakoreraga ibihe binyamakuru? Ibi ni bimwe mu byo tuza kugerageza gucukumbura tukamenya ese niki cyagendeweho hasohorwa iyi raporo. Byihutirwa rero, M23 mu buryo bukomeye cyane yahise ibyamaganira kure. Yahise ibwira rero abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga kwitondera ubundi bushyamirane bushya bwo gukwirakwiza amakuru atariyo bugamije kwibasira uyu mutwe, nk'uko byagenze nyine, nk'uko byagenze kuri Human Rights Watch. Ubu noneho raporo yasohotse rero ni ya RSF, cyangwa se Reporters Sans Frontières, nayo iri kwigaragaza mu gusohora raporo zidafite ishingiro zigamije gusa ngo kwangiza isura ya Alliance Fleuve Congo. M23 rero bati twasabye ku mugaragaro iki kigo gutanga ibimenyetso bishyigikira ibyo kivuga. Igitangaje nuko RSF yemeye ko amasoko yayo akomeye ashingiye ku makuru ngo yakusanyijwe ku mbuga nkoranyambaga. Ubu buryo rero bukaba budafite ireme mu bushakashatsi, ngo ntibukwiye ikigo kivuga ko ari icyitegererezo mpuzamahanga mu kurengera itangazamakuru. Ni raporo kandi ngo ishingiye kuri bene ayo makuru ngo ntishobora gufatwa nk'iyizewe kandi igomba kwamaganwa nta gushidikanya. M23 yafashe imyanzuro ikomeye yo kwamagana ibikubiye muri iyi raporo. Reka tunyarukire mu Minembwe turebera hamwe uko situation imeze. Amakuru aturuka y'aka kanya arihutirwa cyane, abantu bashize bari kwicwa mu by'ukuri urusorongo. Muri Minembwe hatanzwe impuruza nyuma y'uko ku munsi w'ejo twabwiraga ibitero byagabwe mu bice bya Kalingi, Bidegu, bya drone z'igisirikare cya Kongo. Ibitero byagize ingaruka ku mibereho y'abaturage, ibikorwa remezo ndetse n'amatungo yabo. Umutwe wa M23 rero kuri yo kabiri tariki 24 Werurwe watanze impuruza ku bihe bisa n'imperuka bikomeje kubera muri komine Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukorera abaturage ubwicanyi bw'indengakamere. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko usibye ko abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bari kwicwa, leta ya Kongo iri no gukora ibikorwa byo kuvana abaturage mu byabo ku mbaraga. Ati turatanga impuruza ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubiri kubera mu Minembwe, aho ibintu byafashe indi ntera ikomeye mu gisa nk'imperuka, ubwicanyi ndetse no kuvanwa mu byabo ku gahato ku bavandimwe bacu b'abanyamurenge bikomeje ubudacogora. Imiryango yose irimo kurimburwa burundu. AFC M23 ivuga ko mu rwego rwo kubungabunga agaciro ka muntu yirinze gushyira ku karubanda amashusho ateye ubwoba cyane y'ibiri kubera muri Minembwe. Kugeza ubu mu byamenyekanye cyangwa se mu byamenyekanye ko biciwe muri kiriya gice harimo umukambwe Rudaga Adrian w'imyaka 95 y'amavuko wiciye mu bitero bya drone ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ku wa mbere tariki 23 Werurwe, ni ku munsi w'ejo hashize. Kuri ubu rero abanyamurenge n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje kwamagana ibitero ingabo zirimo iza FARDC, FDNB na FDLR n'abacancuro bakomeje kugaba mu Minembwe, ari nako basaba umuryango mpuzamahanga kugira ubikoraho ngo bihagarare. Mu bice bya Karehe naho haraturuka amakuru akomeye cyane nyuma y'ibitero bivuga ko ari ibya Wazalendo. Muri bino bice byagize ingaruka ku baturage ndetse n'imitungo yabo, byaciye igikuba mu baturage niko navuga. Aha naho ni muri teritwari ya Kabare, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ijoro ryo ku wa mbere rishyira ku wa kabiri tariki 24 Werurwe, biravuga ko ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa harimo na Wazalendo ngo bagabye igitero nkana ku baturage bo muri teritwari ya Karehe. Ubwo sinzi uburyo nabyise ngo ni teritwari ya Kabare. Karehe ni teritwari nyirizina. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko mu mudugudu wa Cumuyaga abantu 5 bishwe bunyamaswa, abandi barakomereka bikabije mu gitero cya Wazalendo na FARDC, ni mu gihe amatungo y'abaturage basahuwe mu buryo bwateguwe. Naho mu mudugudu wa Bibatama abaturage 6 bapfuye,
umwe arakomereka bikabije. Ibi bitero by'ubugizi bwa nabi rero bikaba byibasiye abasivile, byongeye kwerekana iterabwoba n'ubunyamaswa bukorerwa abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. AFC M23 yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo kurinda no kurengera abaturage b'abasivile ndetse n'ibyabo mu gihe cyose bakongera gukorerwa ibikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi. Izi ni updates ndi kugenda updatinga cyangwa se mbabwira ibiri kuvugwa aka kanya, ariko ubwo makuru yacu ari imbere turaza kuba tubyibandaho. Reka mbabwire ko muri teritwari ya Walikale ingabo za leta ya Congo FARDC na Wazalendo biravuga ko ngo zagerageje kubloka igitero cya Alliance Fleuve Congo M23 kuri wa mbere tariki 23 Werurwe. Ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo zasubije inyuma igikorwa ngo cyageragejwe n'inyeshyamba za M23 cyo kwinjira mu buryo bwo kugota mu gace ka Mungazi ni muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko byatangajwe n'inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'ibanze, abo barwanyi ngo banyuze ku murongo w'umugezi wa Usuka banyura mu ishyamba bagamije kuzenguruka ibirindiro by'ingabo za leta ndetse no kugaba igitero gitunguranye mu gace ka Mungazi ni muri groupement ya Luberike na hano hagenzurwa na FARDC. Icyakora urugendo rwabo ngo rwahagaritswe n'irondo rihuriweho n'ingabo za Congo FARDC n'Abazalendo muri ako gace k'ishyamba. Ngo hahise hakurikiraho rero imirwano ikomeye hagati y'impande zombi, barasanye birakomera cyane, abaturage bacikamo igikuba bagira ubwoba bwinshi bitewe no gusubizwa inyuma kwabyo. Rero ihuriro ry'ingabo za leta ngo ryashoboye gusubiza abarwanyi inyuma kugera ku birindiro byabo bya mbere ku ruhande rwa Kibati. Kuri uyu wa kabiri hagaragaye ituze Imungazi no mu bindi bice bikikije, dore ko ibikorwa bisanzwe birakomeje. Ingabo za Congo FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa bazo ba Wazalendo bakomeje kuguma ku birindiro byabo mu gihe umutekano ukomeje gukurikiranirwa hafi, kuko muri aka gace ka Walikale hakiri umutekano muke muri rusange. Aha rero ni muri teritwari ya Walikale, akaba ari muri Kivu ya ruguru. Hashize iminsi havugwa ingendo z'abarwanya leta y'u Rwanda bakorera ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngendo nta kindi zigamije uretse guhuza imbaraga kugira ngo bazahungabanye umutekano w'abanyarwanda cyangwa se bakoreho ubutegetsi bw'u Rwanda. Tugendane neza. Mu bagiye i Kinshasa harimo umuhungu wa Juvenal Habyarimana twayibabwiyeho yitwa Jean-Luc Habyarimana. Uyu Tshisekedi aramwegereza cyane uko bwije nuko bukeye, arashaka ko inkingi ya mwamba cyangwa se abarya shyiga ry'inyuma mu bazaharanira kugera kuri uyu mugambi. Ariko icyitwa ubushobozi cyo Tshisekedi arashaka ko uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana aba umuntu ugomba kubikora, dore ko yonse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Tshisekedi rero yaramwitegereje, amubonamo umuntu yakwifashisha byoroshye, atekereza ko byamufasha gutera intambwe, ndetse atekereza kumugira umuyobozi w'ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda rivuguruye. Ni ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda rivuguruye. Hari amakuru avuga ko iri huriro ngo rizaba ririmo abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abandi banyarwanda bari mu buhungiro, barimo nk'abahoze ari abanyepolitiki n'abasirikare nka Kayumba Nyamwasa. Abakora mu nzego z'ubutasi zo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu Bufaransa bavuga ko Tshisekedi atahisemo Jean-Luc Habyarimana kubera ko ari umuhungu wa Habyarimana gusa. Ntabwo ari uko ari umuhungu wa Perezida Habyarimana, oya, ngahubwo hari indi ntambwe bashaka ko baterana cyangwa se bari kubitangaza. Hari icyo ngo babonye gishobora kuba cyihishe inyuma y'uko Tshisekedi yahisemo uyu muhungu. Ni ukuvuga ngo amakuru akavuga ko iri huriro rizaba ririmo FDLR, ariko FDLR uyu muhungu Jean-Luc Habyarimana agomba kuba ari we muyobozi wayo. Ubwo ndabivuga gute? Ku rwego rw'isi niko nabivuga. Ariko hari n'abandi banyarwanda nyine bari mu buhungiro, barimo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare nka Kayumba Nyamwasa bafite umugambi wo gukora ubutegetsi, ngo bagomba rero gufatanya muri uwo mujyo. Ubwo rero nkuko nayo mbabwiye, abakora mu nzego z'ubutasi zo muri Kongo no mu Bufaransa bakavuga ko Jean-Luc Habyarimana Tshisekedi atahisemo Jean-Luc ngo kubera ko ari umuhungu wa Habyarimana gusa, ahubwo ngo yanashingiye ku kuba ari we ukunda kwigaragaza cyane, akaba n'umuntu uhora ateze amaboko ku buryo kumukoresha byakoroha. Ni ukuvuga ngo Jean-Luc si no kuba ari umuhungu wa Habyarimana, ahubwo ngo ahora ateze amaboko ku buryo kumukoresha byakoroha. Uyu Jean-Luc ntafite ishyaka, ntiyayoboye urwego urwo ari rwo rwose,
ariko Tshisekedi amubonamo umuntu yakwikoreza ibikorwa by'icengezamatwara byibasira leta y'u Rwanda bikaragaragara mu buryo bworoshye mu gihe yahabwa ibyo akeneye birimo amafaranga. Ni ukuvuga ngo imbaraga bashyira mu gufasha Kayumba Nyamwasa i Kinshasa ntabwo zingana n'izashyirwa muri Jean-Luc Habyarimana, nubwo badafite ishyaka, dore ko ba Kayumba bo bafite ishyaka nka RNC. Uyu mwene Habyarimana we nta shyaka afite, ntaki, ariko ngo ahora ateze amaboko, byakora cyane rero kumukoresha, ukamuha uduhenda abana, ubundi akagukorera deal, cyangwa se akajya mu mujyi wawe mukagendana mugaharanira iyo ntego yanyu. Ubwo rero Jean-Luc nubwo adafite ishyaka, ariko Tshisekedi amubonamo ishyaka ridasanzwe ry'umutima, niko nabivuga. Ubwo rero biragaragara ko ngo Tshisekedi nyuma yuko amubonyemo umuntu yakwikoreza ibikorwa by'icengezamatwara byibasira leta y'u Rwanda, ngo nta kabuza niwe agomba guha ibyo byose, akaba ariyo babikorana, bigaragara mu buryo bworoshye mu gihe yahabwa ibyo akeneye birimo amafaranga. Amateka y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane agaragaza ko nyuma y'urupfu rwa Habyarimana umuryango we wahungiye muri Zaire, wakirwa na Mobutu Sese Seko wayoboye Zaire kuva muri 71 kugeza muri 97, mbere yuko ihinduka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo magingaya. Ubwo rero amakuru avuga ko nk'uko bigaragara icyo gihe Mobutu yitaye cyane kuri Jean-Luc, amugaragaza nk'umusore w'intwari, ashingiye ku bivugwa ko yafashe amafoto y'indege ya Habyarimana ikimara kuraswa, amuha miliyoni 5 z'amadolari. Makuru avuga ko Mobutu yitaye cyane kuri Jean-Luc ubwo bahungiraga muri Zaire. Noneho Mobutu akagaragaza uyu Jean-Luc nk'umusore w'intwari, ashingiye ku bivugwa ko yafashe amafoto y'indege ya Habyarimana ikimara kuraswa, amuha miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Umuryango wa Habyarimana rero wavuye muri Zaire ujya muri Gabon. Bivugwa ko ubwo wageraga i Libreville muri Gabon, Omar Bongo wayoboraga iki gihugu yahaye Jean-Luc Habyarimana izindi miliyoni 3 z'amadolari imbere yuko ajya mu Bufaransa. Nubwo Jean-Luc yahawe amafaranga yose, ibibazo bye ubwo bijyanye n'ubushobozi ntibyakemutse. Amakuru yemeza ko yabayeho mu buzima bwo gusesagura, nk'aho ayo mafaranga atazashira. Ngo yakundanye n'umugore wo muri Gabon, babyarana abana 2, ariko umubano wabo warasenyutse kubera ubukene. Kuri ubu Jean-Luc rero n'abana be bombi babana n'umugore wa Habyarimana, Agathe Kanziga Habyarimana, aho kuba mu rugo rwabo bwite. Ni ukuvuga ngo abana bombi ba Jean-Luc uko ari 2 bibanira na nyirakuru, nyina wa se, birumvikana cyane. Tshisekedi rero ngo yabonye imibereho ya Jean-Luc nk'amahirwe, atekereza kumuha amafaranga akeneye, maze nawe akamwifashisha mu bikorwa byo kurwanya leta y'u Rwanda nk'igikoresho aho kuba umunyepolitiki uhamye. Abo mu nzego z'ubutasi bagaragaza ko Tshisekedi abona Jean-Luc nk'umuntu watuma icengezamatwara rigira ubukana, hashingiye ku mateka ya Habyarimana nka se umubyara, ariko ibyo bikaba bigashoboka mu gihe mu by'ukuri amumenyera ibyo akeneye byose. Mwumvise ko Jean-Luc Habyarimana afite ubukene. Ku rundi ruhande, amakuru ava i Kinshasa avuga ko umugambi wa Tshisekedi watangiye kugenda nabi. Abo muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko Jean-Luc yahawe amafaranga yo kwifashisha muri uru rugamba, ndetse no gukora ubukangurambaga bwo kwibasira leta y'u Rwanda, ariko ko byinshi yakoze birenze gushinga urubuga Extra Africa Media Group. Birumvikana cyane ahangaha Tshisekedi yiyambaje Jean-Luc nk'umuntu uzamufasha kugeza ibye kure hashoboka. Ni Tshisekedi uri gushaka gukora iricengezamatwara, ariko kandi yagera i Kinshasa agasinyira gusenya FDLR. Murabyumva neza. Uwitwa Tshisekedi ibyo byashoberanye. Ejo bundi ndetse byatangiye tariki 27 Kamena umwaka ushize, u Rwanda na Kongo nibwo byasinye amasezerano y'amahoro i Washington bifashijwemo na Amerika. Gusenya FDLR no gukora ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda biri mu ngingo nyamukuru zigize ayo masezerano. U Rwanda na Kongo byayashimangiye mu tariki 4 Ukuboza 2025, byongeramo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, byemeranya ko abashoramari b'Abanyamerika bazabigiramo uruhare. Ejo bundi u Rwanda rutangira gufatirwa ibihano
ngo ntacyo rwigeze rukora mu gushyira mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano rwasinyiye Washington i Kinshasa ntiharebwa icyo basabwa gusenya FDLR nk'ikintu cy'ibanze. Murumva ko Tshisekedi akomeje ahubwo umugambi wo kuyubakira imbaraga. Noneho birangira ejo bundi tariki 17 Werurwe intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye guhurira hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baganira aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano basinye rigeze. Noneho intumwa z'u Rwanda na Kongo zahuriye Washington kugira ngo ziganire n'ubundi uko ibihugu byombi byahoshye umwuka mubi ukomeje gututumbana amaginga ya hagati yabyo bitewe no kutubahiriza amasezerano y'amahoro. Izi ntumwa nkwibutsa ko zumvikanye ko u Rwanda na Kongo bigiye gufata ingamba zifatika mu kubahirana ubusugire n'ubwigenge, FDLR igasenywa kandi ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zigakurwaho. Uwitwa Tibonagi uyu ni umwe mu bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika. Yagize atya araza abivugaho, ariko muri iyi nkuru reka mbabwire uburyo yagaragaje ugushidikanya, ndetse namwe nkeneye ko mu ibitekerezo mumbwire ese murabyumva mute. Uyu Tibonagi yagaragaje ko kugira ngo amakimbirane muri Kongo ahagarare burundu, Leta ya Kongo igomba kubanza kwambura FDLR intwaro, kuko uyu mutwe ugambiriye cyangwa se ubangamiye umutekano w'u Rwanda, ariko agaragaza ko ngo nta cyizere afite. Ibi yabikuraga kuki? Yabikomozaga ku mibanire ya FDLR na guverinoma ya Kinshasa ndetse n'igisirikare cya Kongo. Birumvikana niba muri presidence abarinda perezida harimo aba FDLR ruharwa, niba inkingi ya mwamba ku rugamba ruri guca ibintu muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru FDLR ari iri kwisonga, niba abambari nk'igihugu cy'u Burundi gicumbikiye aba FDLR barenga 9,000 nkuko twabigaragarijwe, kubasenya bizaturuka kuki? Niba FDLR ari igisirikare cy'inyeshyamba ariko kikaba kirusha imbaraga n'ubushobozi n'imirwanire igisirikare cya Kongo, bizagenda bite ngo igisirikare cya Kongo kirwanye FDLR kiyirandure? Kuko ikijyanye no guhashya FDLR binyuze mu biganiro byo simbona ko bishoboka. Kandi nanone ikindi ku rundi ruhande, ese hakwemererwa u Rwanda kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bweruye ngo ujye kwihigira FDLR? Ibi nabyo ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko gusenya FDLR bikozwe, ikibazo cyaba kivugutiye umuti, kubera ko u Rwanda rwahita rusabwa nabwo gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka nta no kuzuyaza. Ubwo twakwibaza uko byagenda mu gihe u Rwanda rwabaho rutirindira umutekano. Iki nacyo abantu barakibaza bikabayobera. Icyo nshaka tuvuga aha ngaha, reka tumenye icyo Nagi yavuze. Uyu Nagi avuga ko nta cyizere, ariko agira ati ni byiza gushyira hanze irindi tangazo ry'amahame rihuriweho rya Amerika, Kongo n'u Rwanda ku ngamba zo guhagarika amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko byose ati bihera kuri Kongo igomba gusenya FDLR. Ikibazo kibangamiye u Rwanda ndashidikanya cyane ko babishobora cyangwa se ko babishaka. Uyu ni Tibonagi. Ese koko FDLR kuyirandura uri Tshisekedi yaherahe? Murabizi neza ko Tshisekedi afatiwe runini na FDLR mu rugamba hanganyemo na M23, birakomeye cyane. Ubwo ariko FDLR yubakirwa ubushobozi, reka turebere hamwe uburyo ihora yiyubaka uko bwije nuko bukeye. FDLR igira inyungu igira, cyangwa se ibona inyungu, ibona ibikoresho, ibona imbaraga, ibona bitoza, ndetse ityaza umugambi uko bwije nuko bukeye. Nukuvuga ngo reka turebere hamwe ibyahishuwe n'witwa Twagirumukiza Emmanuel, uyu wahungutse avuye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye uburyo uyu mutwe wa FDLR ushikamye, ndetse ko ugenda wiyongeramo urubyiruko, kandi ko utajya utezuka ku mugambi wo gutera u Rwanda ngo ukureho ubutegetsi bwarwo. Yatangaje ibi mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakunze gukerensa uyu mutwe wasize uhekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, buvuga ko nta mbaraga ufite kuko ugizwe n'abasaza. Urugero rwa hafi mu kwezi gushize ubwo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yahakanaga imikoranire y'igihugu cyabo na FDLR. Icyo gihe Muyaya wari mu kiganiro n'umunyamakuru yavuze ko u Rwanda rudakwiye guhora rwitwaza ikibazo cya FDLR
ngo kuko igice kinini cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa na AFC M23 akunze kwitirira u Rwanda. Icyakora ibyo avuga binyomozwa na uyu nguyu ni Twagirumukiza kuri ubu uri gusoza inyigisho zimusubiza mu buzima busanzwe zitangwa na komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare izwi nka RDRC. Ku ya 20 Werurwe 2026 ubwo we na bagenzi be bari basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, yavuze ko yatashye mu Rwanda mu by'ukuri Ukwakira 2025 nyuma yo gusanga amashyamba ya Kongo nta nyungu n'imwe yashobora kuyakuramo kuko yari ahamaze imyaka 31. Uyu mugabo wari usanzwe atuye mu mujyi wa Kigali yavuze ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yari umusirikare muri Exfal ariko aza guhungira muri Kongo nk'abandi. Agezeyo ajya mu nkambi ya Burungi ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo ahari n'abandi basirikare ariko harimo n'abasivile bahita nabo batozwa igisirikare nyuma bajya mu mutwe wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Avuga ko FDLR ari umutwe ushikamye kandi uhora wiyuburura kuko abana bawurimo abenshi basangamo base. Ati abavuga ko FDLR iriho itariho mu by'ukuri n'abapfobya Jenoside kandi bashaka guca intege u Rwanda. Ntabwo waba ubyara ngo uvuge ngo warapfuye kuko igihe cyose namaze muri Kongo twahoraga dutoza abandi basirikare kandi badashaje ahubwo abo urubyiruko bakiri abasore. N'uyu munsi abasore ntibababuze baracyaboneka ahubwo FDLR irimo kugaruka uko yahoze mbere. Twagirumukiza avuga ko mu miyoborere y'uwo mutwe ikibazo cy'amacakubiri kitajya kibura kuko abayobozi batabura ibyo baba batumvikanaho. Ibyo rero ariko ati ari byo byaje gutuma muri 2018 igice kimwe kiyomora gishinga undi mutwe witwa CNRD. Ngira ngo murayizi iyi CNRD FLN. Uwo mutwe rero niwo waje kwihuza n'indi maze babyara ihuriro rya MRCD ryari riyobowe na Paul Rusesabagina rifite umutwe wa gisirikare witwa FLN maze muri 2018 ritangira kugaba ibitero mu Rwanda byahitanye abanyarwanda 9. Reka turebera hamwe ibi twatangarijwe byavuzwe n'uwakoranye n'abagabye ibitero mu Rwanda. Kuko mu matariki atandukanye muri 2018 FLN ya Rusesabagina yagabye ibitero mu bice byegereye parike ya Nyungwe isahura abaturage yica abandi ndetse yangiza n'ibikorwa remezo bitandukanye. Ibi bitero byibasiye ibice bya Nyungwe byagabwe ku matariki atandukanye nko ku itariki ya 3 Kamena, tariki ya 9 Kamena, tariki ya 2 Nyakanga na 13 Nyakanga na 15 Ugushyingo uwo mwaka wa 2018. Nsabimana Calixte Sankara wari umuvugizi wa FLN yigeze kuvuga ko bari bafite inshingano zo kugaba ibitero ku ngabo z'igihugu ndetse n'ahandi hantu nko guturitsa ibiraro no gufunga umuhanda wa Nyungwe kugira ngo Cyangugu bayishyire mu kato. Icyo nicyo bari bagamije nk'uko yabitangaje. Twagirumukiza avuga ko ubwo uwo mutwe wa CNRD wavukaga wiyomoye kuri FDLR nawe yajyanye nawo ndetse ubwo wagiraga uruhare mu kugaba ibitero mu Rwanda yari arimo nubwo we ahamya ko atari mu baje kuri urwo rugamba. Ati nanjye nari muri CNRD icyo gihe ariko sindi mu boherejwe kugaba ibitero muri Nyungwe, nge nari mu basigaye hakurya ariko twarabyumvise ko byahitanye abantu hano mu Rwanda. Uwo mugabo avuga ko ubwo ibyo byabaga yari atarahindura imyumvire yumva gifite icyizere ko kurwana mu mashyamba ya Kongo kugeza muri 2025. Ubwo yabonaga ko uretse icyizere abayobozi babo babahaga mu by'ukuri gukomeza kurwana nta kintu kizavamo. Ati ibintu barimo nta mumaro uretse gusa guhora babeshya ngo barasenga bakabahanurira ibinyoma, ubivugavuga ibyo yishakiye aniteranya n'Imana, ahubwo kuko iyo ntibeshya natekereje amacakubiri yabo kandi ari bo bakuru. Ati nenda kubahindura ndavuga ni mbivuyemo reka nsange abunze ubumwe twubaka urwatubyaye. Abantu ubwo nabariyo ngo rwose nababwira bagataha kuko ubu nzasubira iwacu abavandimwe bamfashe kongera kwiyubaka kandi ibyo batazashobora
sinzabarenganya. Uyu ni Twagirumukiza. Aha kandi yanashenguwe n'uburyo yiboneye n'amaso ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi, nyamara hakurya birirwa bayipfobya. Ati ibyabaye ntibizongere gusubira, ndetse mfite ubushobozi abarwanya iki gihugu bashaka kugisubizaho cyavuye nabahagarika. Biteye agahinda kuko ubu ni ubugome ndengakamere. Hakurya usanga hari abapfobya gusa kuko bamwe ntibabibonye, ariko imibiri niboneye y'abazize jenoside ntekereza ko ari isomo rihagije kuri bamwe bashaka kongera kubisubiramo. Uyu mugabo wahunze akiri umusore ariko ubu akaba afite umugore, yavuze ko hari abenshi azi bakiri mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakuze cyane, babuze n'ubushaka abagore, ngo bari kwita ku rugamba, ngo kandi nta n'ikintu barwanira. Yashimye uko u Rwanda rwateye intambwe ifatika ugeranyije n'uko yarusize mu mwaka w'1994. Ikibazo cy'umutekano muke gishinze imizi mu mwaka w'1994 nyuma yo gutsindwa kwa leta yateguye jenoside. Ingabo za ex-FAR n'interahamwe byishe abarenga miliyoni imwe mu Rwanda, hanyuma bahungira muri Zaire, bahungana intwaro, bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kwamburwa intwaro no kujyanwa kure y'imipaka y'u Rwanda nk'uko amahame mpuzamahanga yo kurinda impunzi abiteganya. Iyi mitwe yemerewe kuba mu nkambi Goma na Bukavu, mu birometero bike cyane uvuye mu Rwanda. Izi nkambi zahise zihinduka ibigo bya gisirikare. Aho niho rero iyi mitwe y'abajenosideri yisuganyiriza, yinjiza abarwanyi bashya, bagatanga imyitozo igaba ibitero mu Rwanda. Iri huriro kandi ryahindutse ALIL, nyuma iba FDLR. Kugeza ubu muri Kongo habarurwa abarwanyi ba FDLR baba ari hagati mu 7 ndetse n'ibihumbi 10. Uyu rero ubutumwa yaduhaye nizere ko bufite icyo busobanuye cyangwa se bukuraho urujijo ku batekereza ko FDLR yaba itakiriho cyangwa se yaba yaracitse intege, atari umutwe ufite ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange. Uyu mugambi rero wa FDLR Tshisekedi ashyigikiye abagarira, ngazaba ufitemo n'abano ba Kayumba Nyamwasa. Nahoze mbona ejo bundi umunyamakuru Pero Luwala uzwiho gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere mu butegetsi bw'i Kinshasa, uyu usanzwe mu by'ukuri wibara mu gihugu cy'Ububiligi, yari yavuze ko usibye Kayumba Nyamwasa, uyu washinze umutwe wa Rwanda National Congress RNC, Tshisekedi yiteguye kumwakira bakanoza umugambi, ariko hari n'abandi batandukanye Tshisekedi yifuza ko bakorana, barimo nka Rudasingwa Theogene wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka RPF Inkotanyi, barimo nka David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda, na General Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Gusa ntibizwi ikizaba kijyanye aba bagabo i Kinshasa, gusa bitekerezwa ko n'ubundi uruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Tshisekedi akomeyeho. Yes, reka mbashimire cyane, nizere ko musobanukiwe umugambi wa FDLR, umugambi wa guverinoma ya Kinshasa, umugambi wa Tshisekedi, umugambi mubisha w'abarwanya leta y'u Rwanda. Reka mbashimire cyane kubana natwe kuri Ibakwe Media TV, mbashimire ariko kandi basezeranya ko mu kanya gato tugaruka n'andi makuru.